Ifike mahali tuache kumsingizia Mungu. Watu wengi leo hii tunapoteza miujiza yetu wenyewe kwa ajili ya tabia zetu, alafu tunamsingizia Mungu ya kwamba hii baraka haikuletwa na Mungu, ingekuwa imeletwa na Mungu isingeondoka. Lakini kumbe baraka yoyote inayotoka kwa Mungu inatunzwa na tabia yako. Inawezekana Mungu leo amekupa muujiza wa mchumba, inawezekana Mungu leo amekupa muujiza wa kazi, inawezekana Mungu leo amekupa muujiza wa afya, lakini kila muujiza unatunzwa na tabia. Wacha nikwambie, umepokea kazi ya muujiza kutoka kwa Mungu. Baada ya kupokea kazini inatakiwa uende saa 1, wewe unaenda saa 3. Uvivu na ufanisi umekufa na umeshuka kabisa kazini. Mabosi wamekufukuza kazi. Maneno yanayotoka kinywani kwako kwamba ile kazi hajaleta Mungu, angekuwa ameleta Mungu isingeondoka. Kumbe tabia yako ndio imeondoa hiyo kazi. Ilikuwa ni muujiza kabisa aloleta Mungu, lakini kutokana na tabia yako imeondoa muujiza. Inawezekana leo hii una mchumba sahihi ambaye Mungu amemleta kwenye maisha yako. Anakusikiliza, anakukea, anakuhudumia, anakufanyia vile ambavyo inapaswa kumfanyia mchumba yake, hata kama mpo katika uchumba ambao sio wa uzinzi. Wacha nikwambie, umemuondoa huyo mchumba kutokana na tabia yako ya kiburi, tabia yako isiyofaa, kwa sababu ujue wakati wote ambao unataka mtu sahihi, ujue kabisa huyo mtu sahihi naye anatafuta mtu sahihi. Kwa hiyo kabla hujatafuta mchumba sahihi, basi hakikisha wewe upo sahihi, ili Mungu akuletee mtu sahihi, ili usije ukampoteza kwa sababu ya tabia yako. Wacha nikwambie, mkubali Yesu aingie kwenye maisha yako ili akavunje ule utu wa kale, tabia na menendo yote inayochukiza mapenzi ya Mungu ikavunjike, ili uwe na tabia njema, ili hiyo tabia njema inapokuja muujiza wa Mungu kwenye maisha yako uweze kuutunza, kwa sababu tabia ndio inayotunza muujiza. Mungu anaweza akakuletea muujiza kila siku, lakini kila siku inaondoka kwa sababu tabia yako haitunzi muujiza. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, nafasi ya kubadilika ipo, nafasi ya kujitathmini ipo. Angalia mwenendo wako, angalia njia zako, angalia tabia yako isiyofaa, achana nayo. Mwambie Yesu, nisaidie kuishinda. Ukishaishinda utaweza kutunza miujiza, na tutaacha kumlaumu Mungu ya kwamba Mungu hajatupa muujiza. Kumbe muujiza ametupa Mungu, lakini tabia zetu hazijatunza miujiza. Na Mungu akubariki sana.